Пулер четме бушлашын, келде вылықчырлық вали абаткалары ган лини худая рашын. Едерне районинче герой хучалық шакнашкал цілевбе бұрынать. Кунберге оның ердюшесем Россия Федерации канашын сенаторне Николай Федорова, тада республикан ял хучалық министрне Сергей Артамонова каласагдартрич. Шене проектсем хучан бұрны жагереш, тада хучалық патшалық пулышывне девишме булдараде. Цепленрех сюжетра. Герой хучалық агана хадерленет. Варлығы да сатсы дернебе бірех. Ана гунда шене цех траща. Шидес вағытра шерхерах тонны ытла элита гюрсе келмелі. Паха бірчерен тухы шеде пысықрақ була теші гунда. Самахран пөлдер гектардан вадырвеші центнер илня. Хышпырана жинчен аллы центнер ытла духна. Шурхизене пенте сағыр гектарақсық варма балыртна. Шандалық ура хумазан ага сухайшысене хучалық кеске вағытра вараға ямазыр иртересе шанать. Шакна дума хватла техника булышмалла. Иртне жулана утмал миллион деньгелях туянна. Республика хыснынчен тагак сенхерах процентне саплаштарны шерещенесене самай деревгюня. Ильдем решение комбайн, именной комбайн, был герой соцтруда Анатолий Сафронов. Прям комбайн. Через загон, по тебе у нас комбайн, Россельмаш, Кларна, Тагрвон, Чичи комбайн. Вот про комбайн я обращал на Ильдемер. И был комбайн, пидепродуктивный, вылышлеть. Мында бортовой компьютер ларать. Я бір комбайнерсе лайк тюлепер. Продонны вурзейлме, шерденги дюлезе. А уча комбайнба бирин Ананев Сергей, механизатор, комбайнер. Пельдер вурзейлчевал, и кибин журрандларах тыры вурзейлче, если вот хутлаза дичербине яхан укша илечвал. Шак сезон выходнже тюлепер, кыжал дочь лешин, тебр комбайн лешин. Ща программа ба щени комбайн. И трактор лешин, МТЗ 82 тепер пуск мощный трактор. И тепер МТЗ вали сеялка, 5-метровый сеялка, зам, иги штуги лешин. Герой хучалых эне сурах усрать, вылых пушнею стерес, ферма шурчисене щенеде стрелевле гунда. Пулы да ирчедес камылла. Повезенчен перне пельдер керке, урахлагаласан форель ешинна. Качал тада пинтонна веде пулы гюрсегелесшин хучалых. Щене проекта Федерации канашин сенаторы Николай Федоров анышлы шухаштезе балыртре. Пулы ирчедес идова Федерации шайынче темлих уйрасыне пельдерче. Республика да пулышма хадер. Кооператив сене адаландар зарастезе. Республикаран шаралы миллион бақсағвардымыр, бақсағварны. Шак шарал ялгужалық бангебе, Россельхозбанк банде. Школа фермерушна, Аперне аграрный университет. И шав аграрный университет берен забдерен подерген ширим кооператив. Вунны же сырты вас енебе, верзане пашалық пулжы барапыр. Вун жар миллион тенгелек шак вуннышненде. И ягодоводство вунда. Тебір вуннышне ширла туза елес. Енебе шлегензене пилік шар миллион грантсым булач. И тебір жыл шагымбеге кірсарашынде бір региональный грант шак аквакультуру надаландары себе. Кажал программе зен ежін забдерепір. Ол пашалық пулжы пурбан юни кредит семелме булать. Тәй бірінде шамбек. Но сағалмар ол пучлама был сағалмар. Шыралы миллион тенге ол сағалмар. Шутлады пулмалла ергелдік күнді. Хучалық вырында тыманны күшкерет. Пушарулы ердюшесен әмет телевизен пызык. Кешек күнда келде чырчунсен вали абат хадырлеметі денеш. Халі тырра варелендерзе ведетмели дада ыты хадырзем көрсе келестілі шпешлеші. Самахма инвестиции проектчесене бұрны жегердеген сене патшалық майгеліне даран хавхаландарма тарышныне балыртриял хучалық министрі Сергей Артамонов. Әне фермидова ганзен тагагесене пірреміш шулмар заплаштарашы. Чавшутра регион хыснынченде. Чертавара ытлара хамыр дырықрағы варма, онран продукцияларма бушламалла. Кыжалдан сәт ашкага шырулми пахчешимеш тербелемели хадерзем туянаганзем валли бюджетран укша уйырма балыртна. Николай Федоров, сенатор, республика инвестиции проектчезембе хастардарах ишлеме бушланыне галаре. Щитменных семпор, шавахта паян мингурны, мана сабындарать. Министр Калария, шул талакра улды 6 миллиардтаран инвестпроектсем курныча кертме тұрышат бір дері. А иртне жылсенче оставады миллиард. 5 жыл ғылшынче бүтін бете, бүтін республика вәлі бұлза инвестпроектсем. Ковыл пете сағал. Палдақ шав жылсенче бір юлза бұны. Паянги удымзем. Мана хавхаландарашы. Самахмай хали республикара иге элеватор тата иге сать заводче даваще. Чувашингларм вали Екатерина Фомина, Георгий Кривошеин.